kanggo majikan no Awisnu kodalan kanggo nok nada sing kroya wong kroya sayang nok nada wong kroya nok nada wong kroya nok nada wong kroya sayang wong kroya sampeaning kula macam-macam bundai salsa bundai salsa bundai salsa bundai salsa bundai salsa mungkin sampean bunda salsa sayang bunda salsa sing kudu diingat du bunda salsa sayang bunda salsa kian rada luwih arep ninggalaken bunda salsa du bunda salsa sayang Kang Dito Kang Dito Kang Dito Kang Dito Kang Dito sayang mamai bunga mimi bunga mimi bunga mimi bunga Kang Dito sayang Gis Production Nok Dinda Nok Nadang Sing Kroyan mamai Azril sayang Awisnu tuan rumah Gis Production masih barang Putra Indra Muda Nok nada sing kroyan rasa deman saya lawas mungkin pesan tapi rasa saya masih tetap nginjelek Gis Production Nok nada Bundai Azril Wisnu majikan no kenangan bareng lamat-lamat bisa hilang tapi ringet bareng bisa dihilangkan sing elingan susah seneng bareng wong loro usaha adus keringet bareng mungkin sampean nemu titik bosen sing kudu diinget pernah ngeringet bareng kian rada luwih arep ninggalaken bunda salsa du bunda salsa sayang bunda salsa bunda salsa bunda salsa dede salsa terima kasih Nok nada wong kroyan Wisnu majikan no wacucuk lagi ngayal wacucuk oh majikan sayang Bapak Tirwan minangka majikan tuang sareng Ibu Iwan yang keding Gis Production Bundai salsa rasa demen saya lawas mungkin pesan tapi rasa saya masih
tetep nginclen Bunda Salsa Aa Wisnu majikan nom Gis Production kenangan bareng lamat-lamat bisa hilang tapi ngeringet bareng beli bisa diilangakan si elingan susah seneng bareng wong loro usaha aduh keringet bareng sampeanin kula aja macam-macam Gis Production masih bareng Putra Indra Muda mungkin sampean nemu titik kebosen sing kudu diinget pernah ngeringet